open. Aba nagbiro panggedanen, ala tiro dadandanin panag-aapten. Ngem apay tanaliday naabagam nalipay, iti naamwam ti presyo iti bagay. Ni Uncle Berding di ba yung mesem na pantay kiti nakiinumen. Ngem kunan na sumulitak next proper. Sumarunuwa pa nagtatalon, raep ng sikakit ni Maton, doble pa iti presyo ti abono. Awang paikit danong regasyon, de gasolina iti padano, ni Uncle Berding nang isaldan taltalo. Di nansa ang masakan, tadi makelen iti pamilya, tadi baro na nagbasbasakit ng asawa. Nagresak ti pakasar na balas seritoy, balas seritang hem nalakunan kay may sanga ektarya. Basta ni Uncle Berding sila sumang
sa dinti ayan mo, kailikot para't arakot mo, sapay kumata malagi
kumata malagip mo ti at turong lugar nga ayan ko. Biyag ko aniyan nga ili ko, gapot ka unday a panawen ti kaawan mo. Sapay kumata naragsak to ti buwang ngayon ta, nudong ti tiyempo.
Bumaketsan, ni bakit ko awan SM na tiking na rin yun. Dadati no isut sumro, lumagit-lagit na kaamamo. Nagangon santi parparyanan, taki mapuyanti aarmanan. Awanin aarye kanan, no kuldingin awan anikinan. Agrakayan san ni pumakit, no umisbusag sa gainek. Awan SM na ti inagit, limo kayen inakakayeket. Tano iso na tay magkalagip, nakakulkulit, no mamilit. No tumikel kas la kundigit, kas la kabalyumet, no akwati-kwatit. Agrakayan san ni pumakit, parparyanan san tay akifet. Di na kayaten tay pasagit, no atagam ay tas sumikik. Pagkilawek kamatis lasunay, barbareng at sublik tay arem na. Ngem kas tigas la estat kuwa, bugtudam man tay aarman na. Iran-ran tati manggargari, kikikikik sikikili-kili. Pardupulak no agburiri, di maganap kulet ceken tanupri. Awidek pa'y jay imana, paapiras kuto'y al-alaga. Sumanal teket makiapa, nagsara ka nung di jay Gloriana. Bumaketsan, ni bakit ko awan SM na tikin na rin yun. Dadati no isut sumro, lumagit-lagit na kaamamo. Nagangon santi parparyanan, taki mapuyanti aarmanan. Awanin aarye kanan, no kuldingin awan anikinan. Agrakayan san ni pumakit, no umisbusag sa gainek. Awan SM na ti inagit, limo kayen inakakayeket. Tanong iso na tay magkalagip, nakakulkulit, no mamilit. No tumikel kas la kundigit, kas la kabalyumet, no akwati-kwatit. Agrakayan san ni pumakit, parparyanan san tay akirket. Di na kayaten tay pasagit, no atagam ay tas sumikik. Pagkilawek kamatis lasunay, barbareng at subli tay arem na. Ngem kas tigas la estat kuwa, kudkudam man tay aarman na. Iran-ran takti manggargari, kikikikik sikikili-kili. Padupulak no agburiri, di maganap kulet ceken tanupri. Awidek pa'y jay imana, paapiras kuto'y al-alaga. Sumanal teket makiapa, nagsara ka nung di jay Gloriana. Anya nga tanti aramidek, tap nun agsubligar temni bakit. Taidi pagkatkatasek met gatas nga nadaruy gatas anapalit. Nagagun santi parparyanan, imbet payen tay rarasanan. Tay alungawan alsungna, agbanag na awan serservina. Tay alungawan alsungna, agbanag na awan serservina. Happy watching kini Uncle ko dito na United States of America. Uncle Anthony, happy watching din. Para
Hello sa ating 200 live viewers. Maraming salamat po sa lahat ng nakapag-share at sa mga hindi pa po, i-share po natin itong live streaming sa ating mga walls. Baby, sabay na dawat na doon kawis na kinurang tela pati bantay ibarangga awat ipredo pagkaakta awang hindi ilokana maabamok na ito ununa ayawanin dahil di narumpi anong umisip apa nagtingin atay balasang anang ngilit kalay sa tupay lang sumakuti. Lagi tineneng, nagpukaw da, ginuyod da, ay awanin, itim sala, intaray da, ang anong samti pipakpaket, nanubuman siya'y napigket. Ay awanin, ikang isala, napakpaket, titenga, lagi tineneng, nagpukaw da, ginuyod da, ay awanin, maisala, intaray da, ang anong samti pipakpaket, nanubuman siya'y napigket. Balse! Ayawanin, tim kang isala, tabak-baketin, tidat-titenga, lagi tineleng, nagpukaw da, ginuyot da. Ayawanin, di maisala, intaray da, ang anong sindi pagpakbaket, nanubuman siya'y napigket. Ayawanin, tim kang isala, tabak-baketin, tidat-titenga, Gyaman nakakabsat ti panagbuyayo kada iti nga video. Kita nyo nga rog nga lipatan itag subscribe iti channel tayo tan updated ka kanayan dagiti upload ko. Amo malilipatan itag like, comment, kin pag-share dito nga video.